Rwanda mu karere ka Nyamagabe abakozi batanu b'umuryango Sako batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo kunyereza umutungo n'impapuro mpimbano. Mu bafunzwe bakekwaho icyaha harimo umucungamutungo wa Sako witwa Munyarubuga w'imyaka 38 y'amavuko, Musabyimana uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko wari umubitsi wa Sako, Uwamahoro Alegisia w'imyaka 44 y'amavuko wari umubitsi, Iradukunda ushinzwe kwakira abagana Sako, umwarimu Sako w'imyaka 36 y'amavuko, akaba ashinzwe irangamimereri mu murenge wa Gatare, nawe akaba yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cy'impapuro mpimbano ndetse no kunyereza umutungo w'umuryango Sako. Polisi yabwiye TV na Radio 1 ko imaze gufunga abagabo batatu bakurikiranwe icyaha cyo kuba barishe umusore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko bakamwica urupfu rubi ubwo bamwishe bamuteraguye ibyuma mu nda ndetse bamukase izosi. Polisi yavuze yuko mu rwego rwo gukora iperereza yataye muri yombi abagabo batatu bakurikiranwe icyaha cyo kuba barishe uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwabataye muri yombi. Karere ka Musanze mu murenge wa Busogo, umusore uri mu kigero cy'imyaka 24 y'amavuko yakubiswe n'inkuba arangije ahita yitaba Imana, dore ko kugeza ubu ngubu abaturage bari mu gahinda ndetse n'amarira. Abaturage bavuga yuko iyi nkuba ari inumano, nago ari inkuba yo mu kirere yakubise uyu musore uri mu kigero cy'imyaka 24 y'amavuko, ubwo abaturage barimo barasenga iyo mu ijoro rurema kugira ngo igaragaze uno murozi ukora bino, ndetse abaturage bavuga yuko n'ejo bundi hari undi inkuba yigize gukubitira ku Karubanda nawe ahita hasiga ubuzima. Make y'amakuru niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gatare. Abakozi batanu b'umuryango Sako bakurikiranweho icyaha cyo kunyereza umutungo wa leta, harimo n'umukozi umwe ushinzwe indangamimereri hano mu murenge wa Gatare, dore yuko batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo kunyereza amafaranga y'umuryango Sako ndetse no gukora impapuro mpimbano. Mu bafunzwe bakurikiranweho icyaha cyo kunyereza umutungo wa Sako harimo umucungamutungo witwa Munyarubuga uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, hakaba harimo Musabyimana w'imyaka 30 y'amavuko wari umubitsi wa Sako, Uwamahoro Alegisia w'imyaka 44 y'amavuko wari umubitsi, Iradukunda ushinzwe kwakira abakozi cyangwa abagana Sako, Uwamahoro w'imyaka 36 y'amavuko akaba ashinzwe irangamimereri mu murenge wa Gatare, nawe yatawe muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gukora impapuro mpimbano, kunyereza umutungo w'umuryango Sako. Polisi yabwiye itangazamakuru rya TV na Radio 1 ko imaze gufunga abantu batatu mu rwego rwo gukora iperereza ku rupfu rw'umusore wishwe akaswe izosi ndetse akicwa urupfu rubi cyane. Polisi ifatanyije na RIB bataye muri yombi aba bagabo batatu bakurikiranweho icyaha cyo kuba barishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko, dore yuko iperereza rikomeje kugira ngo n'abandi nabo bazafatwe batabwe muri yombi. Karere ka Musanze mu murenge wa Busogo, umusore uri mu kigero cy'imyaka 24 y'amavuko yakubiswe n'inkuba ahita yitaba Imana. Kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda ndetse n'amarira, ni mu gihe abaturage bari kuvuga yuko iyi ntago ari inkuba y'imvura, iyi ni inkuba y'inumano, dore ko yamukubise ikamugira ubushwangi. Abaturage bakaba bari kuvuga yuko mwa kano gace kabo harimo umurozi, kubera ko no kuwa gatanu wa kiriya cyumweru cyashije hari undi musore nawe wigize gukubitwa n'inkuba nawe ahita hasiga ubuzima.